kola Jelen Super Lige između Jagodine i Slobode Point 7. Za početak reč dajem treneru Slobode, gospodinu Ljubiši Stamenkoviću. Izvolite. Sve mikrofone, sve. Pre svega bih da vas pozdravim. Drago mi što ste u ovakvom lepom broju. A što se utakmice tiče, rekao bih da smo danas svijetlo jedne ekipe koje ja dosta cenim. Ja sam rekao, posle Partizana, Zvezde i Vojvodine, ekipa sa dosta kvaliteta i mi smo se pribojavali tog kvaliteta i Živkovića, Ognjenovića, Bojevića, zaista mnogo igrača koje sam ja hteo neko vreme da vodim u svoj klub, pa su braći dolazili, pošto bili druga liga, oni u Jagodinu i zaista cenim to. Međutim, danas, kad smo vidjeli ovakav teren, ja se pre svega opredelio da igramo fudbal, jer mislim da mi to znamo. Tako smo i postavili igru sa Golučevcem u maneru, sa mnogo ofanzivnih igrača i sa težnjom da napadnemo njihovu zadnju liniju dosta visoko od akcije gola, da izbacimo protivnika 30 metara od gola. To je dobro funkcionisalo i mislim da smo igrali jedno od boljih poluvremena. Prvo, znači odavno nismo vidjeli ovako dobar fudbal, pas, tešna igra i situacija sigurno desetak gdje je falio samo taj završni udarac da dođemo do vojstva u prvom poluvremenu. U drugom poluvremenu, posle onako te situacije kad nismo došli u prednosti, malo smo se sabrali sa članici i rekli da trebamo tako da nastavimo u drugom poluvremenu. Očekivali smo da će ekipa Jagodine biti još agresivna, što se i desilo, znači pretili su i oni i teli se dođe do tog gola. Mi se nismo dali i dalje smo pokušavali, možda manje intenzivnije nego u prvom poluvremenu, ali dalje smo dolazili do protivničkog gola i kao plod jedne takve akcije pao je taj zaista lep gol posle lepe akcije Lazića. Arsenijević je materializovao našu prednost, znači u posledu lopte i u pas igre na terenu. Došli smo do tog gola, posle toga Jagodina pojačala i tam žela da vrati utakmicu egal. Mi smo htjeli da sačuvamo ovaj gol i 3 boda koje nam mnogo znače u borbi za opstanak i ono što je najbitnije, znači osvojili smo ta 3 boda, 3 koraka bliže opstanku. Ja bih se zahvalio pre svega svojim igračima koji su danas izašli srcem i pokazati tu kompaktnost, zrelost da protiv ovako jedne ozbiljne, organizovane, dobre ekipe osvoje 3 boda na gostiteljnom. I poželeo bi ekipi Jagodine koja po svim uslovima zaslužuje ovaj rang da krene tamo gde je mesta, to je vrh tabele. Hvala. Ne želim da zvuči kao alibi, ali zaista smo imali mnogo poteškoća pred ovaj meč, pre svega sastaviti tu defanzivnu liniju zbog mnogo povrijeđenih igrača. Naime, mi na klupi nismo imali ni jednog defanzivnog igrača. Kažem, ne želim da to bude alibi, ali protiv ekipe koja je očigledno, i znali smo to pre utakmice, brža od nas, previše prostora su imali i tu svoju brzinu su zaista koristili za proboje pre svega po boku. Tako da znali smo da ćemo imati taj problem, nažalost nismo ga rešili, jer videli ste kod gola izostala je ta blok i kod centar šuta i blok kod šuta, tako da, kažem, znali smo da ćemo imati taj problem pre svega u defanzivi, zato što ekipa Sevojna je pokazala i do sada vrlo teško prima golove, da odlično pravi taj blok i da onda ti njihovi brzi igrači zaista odlično koriste taj prostor. Nismo uspeli taj problem da rešimo, zato su i imali toliko šansi, a u ofanzivi bilo je previše grešaka u pasovima, tako da kolega je sve to do detalja prenao vama, tako da što se tiče moje ekipe, on je pričao o svoje ekipe, što se tiče moje ekipe, protiv jedne ovakve ekipe mora još mnogo agresivnije po cenu i prekida i kartona sprečavati da dođe ta brzina do izražaja i smanjiti prostor. Nažalost nismo uspeli u tome. Očekujem da umeđu vremenu smanji se ovaj problem deficita igrača. Kažem, tu ima kvaliteta, kao što je kolega rekao, ali na određenim mestima zaista nismo imali niti, ne samo da nismo imali alternative, već i za te startere nismo imali preveliki izbor. Kažem, ne želim da to zvuči kao libe, već kao jedna činjenica, međutim, čestitam ekipi Sevojna na pobedi. Imam pitanje? Hvala vam. Čestitam još jednom.